baba wami wangane ngaseNhlanhla umama wami Ufundephi mfanele? Lekole yiningi ngezimo zempilo so ngehla nje nginyuka mhlawumbe ezu9 ikole ngafunda kusona Amaklasi kodwa iminyaka ufuna ufunde 12 nawuzufunda njani no ngangafiki but ngangisuka ngisuswe isimo ya mhlawumbe inkinga noma mhlawumbe sengisuka kwezinye mhlawumbe yabo because umzali uyena wayengishuzela mhlawumbe uthi kube kanjalo. Okay, social media ikusize kanjani tshela omunye umuntu ukuthi nawe uqale kanje kodwa sekusize kanje namhlanje uqashwe yona social media yakho. Ngiyacabanga ukuthi ngaba ngikho ngaphandle kwe-social media ngabe nje mhlawumbe ngaba ngifeza izinto engayifezayo ngangifisa mhlawumbe ukuthi ngibe nazo yize ngakwazi ukuthi mhlawumbe zoshesha noma zofika noma ngeke kwesinye isikhathi siyaba yabo nje ngangifisa ukuba uthisha nganginazo ezinye futhi ifiso ngangifisa ukuba uthisha mina ngibe umsakazi so konke akuphumelela buwaphumelela kodwa futhi ngiyiphumelela ngoba khona usubasakazela kodwa phela baba angiphumelelanga ukuthi kube uthisha kodwa ngiyabona ukuthi njengamanje ngabe ngigaxele njengamanje because mhlawumbe ngabe ngadayisa uThaphawe nami yabo kodwa nje yabo phela ngithi othisha masikhula baba badayisa o-Avon no Tupperware so ilonto leyo so nje mina baba kahle ngiyabonga nje lokho baba ukuthi uNkulunkulu wangisiza ku-social media ngakwathi ngiyisebenzise kahle yize ngaqala nami ngizenzela nje umsangano yabo but kwangiholele ekugcineni ukuthi ngigcine mhlawumbe ngiyilizele kulo mhlawumbe kukhona abantu abakanjalo mhlawumbe nawe njengoba nje kuwe nje manje nawe la eceleni nawe ufisa ukuthi mhlawumbe ungazi wasela bala ababukeli lokho nje into enkulu nami ngangazi ukuthi kunjani ngoba bonke yazi bonke abantu noba umzweni asasimlandela asazogcina sibe naye la baningi abantu yazi baningi bonke ongizwe bonke othatha hey bonke hey babe baningi ungizwe ungambali iclient lakho uyena okulekelele ukuthi yes kodwa phela angithi yabo kwenzeke kanjani kwenzeke angazi noma umlingo noma ungathi yini kwenzeke nje umuntu ongathi umbuko usabhancuza nawe ngeke yakho njana ngesuDSL ekugcineni lokhu umlalela beshuta lakho la ekugcineni buwe nje manje usuhlala naye umuntu wahlala naye umuntu uphila naye umuntu so nje baba impilo ngeke baba ufuna ukuthi ke uvale ngeqhaza esilibambile nge-social media yes kulezi insizwe eyihambile wena lingakanani mawubuka okunye ngeke ukubone oba ngani omunye umuntu angambula uNtokozo Khaza akaze ngihlangana naye kodwa ke ade ngibuka ubanyazile usibanibani befike emsini nomuntu kuthiwa namabheki details unjani okuyiqhenya mawusubona ukungaba kade sikuwona uthi nami lapha ngibambi uyabona la kusasa uthi nami ngibambile kunjani ukuyiqhenya nokujabulisa isizwe kufanele baba ngiyacabanga ukuthi u-social media usenze umsebenzi wayo yes ngoba njengoba nje sifika yize-ke kukhona sithuba yabo nje mina uyazi khona izinto yabo nje bengingabukusho ama-comment bengize ngitshelo yena engene bapostile abesho ukuthi lazi yakutiteka ithi mfethu angifunishi ukusonde ama-comment mfethu ngoba siyathuka baba kuthiwa sesilala lapha kwaDlamini kuthiwa sekunjani so nje mina ngumuntu onebhadi kakhulu ngoba uze kuthiwa ngigezi kodwa ngibe ngigeza yabo so baba noma iqhaza edlalwa social media lisiza kakhulu because khona abantu njengalana nje khona abantu abasegoli abangenawo amandla ukuza la noma ababanje umsebenzi abanye izinto zabo abangeke kwazi ukuza la bayabona ukuthi njengamanje kwenzakalani kufaka izandla futhi khona okushodayo befaka izandla bephusha iminikelo kanjena bengekho la futhi bengeke beze ngisho la yabo so abanye uthi mhlawumbe akaze ahlangane ngisho naye kodwa nje ngezingoma zakhe abeyicula zimpholisa enhlizweni mhlawumbe akwazi ukuthi ke nakuyena kufike ngenxa yokuthi kufike umfethu uBhanyazile ngenxa yokuthi ubonile kubaba uMsweli ukuthi ngoba uhambela phambili ahamba ubaba uMsweli abuze emndenini mhlawumbe umndeni uchaza ukuthi bafethu asikho right empilweni mhlawumbe kumele kube njani mhlawumbe kwazi ukuhlangabeza kanje ukuthi sobazi sesihamba vele kodwa mina ngizotshela igama lokho mabethu ungashona yeah angathi ubone bangishona ayiplaza bakuthinta kakhulu
ngaze ngifonela umuntu hey bengithintana bengithukana ngaze ngifonela ubaba ngathi hey baba naku baba ngithuka angithi phela indlela le yakho noNkulunkulu manje abantu mabethuka abantu abazi ukuthi wenzani futhi akudingi uhambe uyochaza ukuthi wenzani wena yenza lento okuzele kuyona uNkulunkulu ekugcineni kosuku bayobona that day bebona usuku abo-regreta ngayo zonke lezi inhlamba ney'nkulumo kodwa nje okubalulekile wena umsebenzi kaNkulunkulu ngoba le uyifaka i-calling phakathi ubizwe uyifake ubizwe phakathi ulekelela nje umndeni ukwazi umndeni ungcwaba through you kade ungeze ukwazi ukungcwaba then kusho into enkulu kakhulu into kaNkulunkulu into ayiphethe uma kungeka kaNkulunkulu vele kuzoba njalo mabathi uJesu kuba ilembe lafu ilembe abantu akekho mathuba so okwakho ungayiluzi i-focus luze sokuthi abantu bathuka wena hlala entweni yakho uyenze sisiphela esilonge kukhona umuntu ozuzile kuba khona kwakho mawulalo la inhliziyo yakho uzidizekile iyagobhoza amanzi iwell so ngiyabonga kakhulu baba wami thank you baba ngiyabonga amazwi aqinisayo mfethu hayi asengithuke kakhulu awukhala phela